Ajang matan rela ada apalana. Istilahnya kotomelo mah hitung-hitung jarak dapi. Sebenarnya pura pasi pulung-pulung engka sera. Biasa haro lau buka ya ro ensiklopedi hadis Nabi. Buka-buka ya lau pasi pulung ya ro. Lau core-core ya ro sampajangi maka tandra apalana. Tidak angka hasera. Hasera sampaja maka jala ada. Tapi aja mau tajam manang ya ro sera. Namo cik di mikotul lemoy. Angka sampajang nomor si biasanya sampaja sunnah awabin. Iya awabin ya ko desa eduan rona. Nomor si di palawangan na mga ribia isa. Yang kedua capak na duha. Dua tuh. Angka ko capak na duha. Sekitar tate 10 liwa. Si tangana 10 si di. Annarakana awabin to sana. Angka to ko palawangan na mga ribia si besa. Otopura nama sampaja sunnai mangaribi o makade nama sampaja sunnah annarakana tak don rakaci di bersalang awabin asanna meki manya makada usolli salatu sunnatil mutlaqah rakaat ini meki makada usolli sunnatal awabin rakaat ini jam di bawah ya ko meki mambasaogi wakate masampaja sunnah awabin don rakaat karena pong Allah taala atau wakadaki wakate masampaja sunnah mutlak don rakaat karena pong Allah taala labak manamo annarakana demi nawat dingi tambai deto na kurang annang irakana aga gunana yero maka de nabita padai ko masampaja sunnai 12 tahun ngetana kagak tahu mulai masampaja sunnah 12 tahun si puluhan ni lagi baki tanga iya dampengang idosana 50 tahun ngetana iya na tu ampai sau sampaja sunnah awabin iya sammati sampaja sunnah toba magina kada toba nasaba mancaji pasusu dosa kafarat jadi arwa pulo na tau dosa ireke ro lesusui iya na riasang umur maponco tapi mak baraka itu apa 10 2 tahun ngetane ireke nge na dena mungkin 10 tauki ta coba ni gare ta jame si tau nge taluratu 60 na solalan na si tau nge ya kode nang kata alpa jamer taluratu 60 na so berarti kali taluratu 60 na tahun kali 12 tareke ni gare talusap bulat dia iya naro tau nadaga ga umat na nabi tatu talusap tau si ratu tau lagi ma dale kongkah yan ang katau tu si ratu tau ngumuruk na dua mi ko tanya le na chau tu pangonron na chau monron itu iya dareke namanya tu mayaga itu makotiha jadi angka yasan umur maponco tapi mak baraka iya no nak kijami maka dia umurku 40 mi tau tapi baraka na nasabak tulina jamay awabin si tau mi masampaja sunnah awabit berarti talusabu annaratuna tau umuro na iya naro maka da de apa ni le jama matar rupa ustaz aja na ko de tulay juma na bawang to juma na bawang sisa si minggu maka de namo sisa si minggu de tulay jamay cica sulang tu itabani tanggal si di jam si. Kode mau patulay, cica si tahu. Ya na tahun baru, asam paja sunat, mat tahun baru pasti kita asam paja. Ya bila tahun baru si Messi kama asam paja sunat awabin jam si. Ya kode mau pula patulay cica si tahu yang pati pura tajamah. Kode mau patulay cica ngejama idi mani bawang. Jadi iya naro sampaja sunnah makadama tia madari tu acara makada iya idi purede na makanja sampaja sunnah tawatut tamalolo matoma ni napai pakanjaki sampajangi pakanjaki tajama ni ro na manciji patutu matu iya naro tajama manciji pat iya tu matu sampaja sunnah awabine iya na tutu imatu kekurangan na sampaja perlu pasa makada ko hadesa iya ko paresanya malak na teh na pure paresa na dena gan sapa ni dena suku sapa ni sunna mualapakan ni yana tu nakada tahu itu sampaja sunna patentele makiro maka iya pa iya ro sampaja paralu itu madarito tu mak dilawat tu iya ko watu botingi mak balak-balak sih iya na wasan-nasan nasi sadi wasan-nasan namun ro masikiri mangaji-ngaji iya na kasinala si repa desi madari cica mi buka korange si ulang angkat to cica misi minggu yang ko ni Jumat ina baca surah Yasin na buka si dia marigaga angkat to wattu mangaji dia marigaga padahal non rita we jadi iya ro taala ona magampang
sampaja sunna anna mirakana yang pay ko pura ki masampaja mangaribi aja na tare walau bolata onro ni masigie ta amal kaniro pura ki masampaja sunna awabin tite watide panatami say tabuka ni korang tabaca-baca suratul mulk tabarakah yanaro tabaraka tabaca tapalattu yanalatu na tabaraka insyaallah kutulemoy pananungang tabaraka tabaca de naburu watakkalenya tu takutanay Tanah tidak akan menghancurkan jazatnya orang yang membaca suratul mulk. Maka dia Nabi itu suratul mulk adalah surah al-munji'ah. Sabah angka sahaba palana unta. Ya sange palana lapi-lapi. Ya pidi lapi nyarang. Tapi lapi-lapi na untana apa tatoten day oko tangana padang pasir napalin na iya ro lapi-lapi palapi lakka untana nang kanguluwi liu natapanasak dingite mangaji puluh ko tanah. Mangaji tapal lupa masuk narindring ronun nalari lo ko nabita ya Rasulullah angka tau mengaji puluh ko tanah maka nabi te kenroy nasa kurosa de na tendaku liu ka wang kalinging maselang lawi nabita tatong nabita sa dia membaca surah al-munji'ah maselang surah apa itu ya Rasulullah maka nabita surah al-munji'ah adalah suratul mulk perisai dari asap kubur. Ini pandanungan iya sure ipas salama ipole pacalan kubur. Nah, iya naro tabaca-baca Pak tabaraka. Magampamu tu deto na malampe. Iya mikonalay sinetron ay malampe. Iya naro maka de apo sampa ya ko pure mangaribis ta pura pisah. Maka de sampa ko pure sa tangaban ni pi. Maka da ule moto tangaban niya subuh pi. Pura masampaja subuh atau sebelum subuh baca-baca nih. Kota baca si polo na tama subuh pura pasiki masampaja subuh talanjukan maka dah de apo dati okoro oko piduha maka de udah api maka de gurutta aja naliwang iloro. Wattun na baca mangaribi letu sebelum loro. Ya wattu jadi aja nak kada pura piloro baca liang nyukuri baca. Ya ko suratul mulk walaupun boleh tapi utama. Nasaba iya tu tahu pandrite ang kecil di pak disengang merejing lolongang. Yasan ilmu hikmah. Merejing. Terus terang podangi. Ilmu hikmah ini sangat berat. Nasaba ilmu ini lahir dari ilmu. Yang pe maka ilmu hikmah ko makadaki. Hikmah kan ilmu. Makadaki ilmu ya ilmu. Yasan ilmu hikmah pak disengang angkai polo ko pak disengang nih. Kada kita contoh nah. Maka dia nabi taya komandre ko aja mau pabelai di mamu majep ku pakan re aja na pades ke pator maliwo mato angkat tu tau mandre pades ke pator di mana he do itu ampai to moto tariolo ko mapalin na nanre na paribaki ya jiwat dingi putara denate kalima lorong magay maka dia tau pandrite na ibukarang ni pak diseng maka dah ia ko angka tau malanan re na malong jong kaliman na mabela ia kong ka naurusuk marek selesai masa padal lei marek gitu ya ro makun re ko manre nateni na bitta ibuka nabuka timun na ko makemay ya mi ko timpu na tak buka ya ko makemay na tutu mi makoy aya ka macepa-cepa ya korone de aga hikmana ternyata maka de kong kamakun rei komandrei natatutu timunna komakemai eto libot timparu lakay na tukuan mili. Makiro jadi itu hikmahnya ya nariasan ilmu hikmah ilmu yang lahir dari ilmu istilahnya manfaat dari perintah dan larangan yasan ilmu hikmah maega kata aja no pudaman banyak itu diambil langsung dari ulama bukan dia kok isap pak mereka pak susah ilmu ini agak susah kita harus banyak bertanya ke ulama ya, jadi makanya upasaki petisan selesai meka loko lailatul jati makna NU hetat 5 niwita jolo-jolo jadi ini tentang sholat angkato sampaja sunnah makanya kutulemut jamai kega sampaja sunnah patan raka yolona imunrina loroh imunrina mikay loroh tapi metet tabu apa surah yang dibaca ayat yang dibaca
menurut penjelasan Imamul Ghazali, ia ro ayat minimal dalam 40 ayat dibaca sirakangi. Tapi sampai sunat namo loroe, imondrina loroe. Tapi arwa pulona ayat minimal dibaca tas sirakangi. Popre mak baca Fatihah, maka ada ga wapa mata gampang. Ina tena ke 50. Na siratu na tu 50 ayat. Maji tanelo malah saulu. Na makadami arwa pulona ayat. Dito na mesti makado. Malam tiba deh, puluh Allahu tapakoli nga ke 15. Lebih nih. Iya aja mau ta malah saulu makadawa mesti patu ya apa deh. Ina tena gana nih. Yang kita baca ke 50 nala nih. Apa itu kok ke 50 ina tena siratu na tu 50 ayat. Nah itu jadi namanya mirota baca patan rekan tak don rakaci bersalah masna tokoh kita Imamul Ghazali dan itu berdasarkan hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur, sholat sunat duhur ya, tapi malam te bacana, mit terrokokna, mit tersujudna. Jadi ya korokok kini baca Subhana Rabbiyal Azim itu 21 kali. Subhana Rabbiyal A'la koto sujud ke 20 tosidi. Jadi tiap-tiap itu 21. Maka dia kalau kita penjelasannya 70 sakbu malaikat mencajimak menguki mundrin. Dan malaikat inilah yang siang malam beristighfar memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Jadi tapi nasalai kita ya kok masih jamai mamatin ron tak bolane di kamu pi mata ya. Ya kok panitia pala cata enggak deh nalacaka kita. Itu tiga wakil. Jadi itu nunya makanya wadi ijamah kok boleh. Nah sebabnya itu sampai jas sunnah lebih utama kok boleh ijamah. Ya si apalanna. Ya si apalanna tuh kok sampai jas sunnah kok boleh. Kecuali misalnya makan tarawih, meki lo mak berjamaah makanya sebenarnya sholat sunnah itu lebih abdal kalau di rumah. Sifat dua-dua mi pong Allah Ta'ala. Tapi denanya mana na tahu mulai jami sampai jas sunnah kok boleh. Apa iya na puresa na tilaw bolana nalaktu bolana dena na sampajam asa matak ko meni manre meni maga yo pokok masigi maringang jadi maka de yedi de itu letilaw bolata kok na masigi ta jama daripada de sama kilo. Jadi tidak masalah itu. Kemudian ini sampai sunnah angkato sampajang engkau ko bidayatun nihaya karena nanti Imamul Ghazali kita bidayatun nihaya awal dan akhir itu bidayatun nihaya. Arwane makan ya jamai. Sampai sunnah mutlak yolona jumae patan rakato. Pangupuna kulu Allahu. Patan rakah, 2 rakaat di bersalam. Maka Imamul Ghazali siapa yang mengamalkan sholat ini maka dia mati ya tutawi kodini tenrono ke surga. Arti jaminan itu. Itu hadis Nabi. Patan rakah yolona jumae. Tapi pangupuna kulu Allahu akka 50 sirakanya. 200 kulu Allahunna. Meteta to. Sebenarnya sampajan na imangnya si bapak gawe saraero. Sija-sija lo masigi na jami ya. Yan na tutok ipitang monron na sebelum mati. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Jadi itu salat. Mega mau apa? Tapi aja no pudamanang. Sampajan menibai bahas matu na capuat. Kemudian angkat to si kiri maka da ule mapua sestas deto gagawa di wasumbangang deto ule masampaja sunat aga na pale si kiri na aga baca nomor sidi subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa ridha nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati kanja iro namo si polos sote masih kiri deto nakale itu. Maka dia Nabi inilah sikir yang paling berat timbangannya. Tapi dia pas susu dosa mata anak ni timbangan dia kacau tanah. Tapi sebenarnya si kiri besok tadi guru taka. Tiga je si kiri kami namakannya nasa kega je membutuhkan. Ia membutuhkan ia ko malam-malam may tapak mo pegang mo baca la ilaha illallah. Ia ko malah sa kumusading atas sadeko. Jadi poluki ka adamu. Jadi alay pak mura ya si kiri. Ya maka dah lo bangsa di papena di mutulitas selang pegay salawakmu paja tuh. Jadi maka dah kaya butuh ka.
Jadi iya ko makada tuli masela-sela kung kana mo losong pa mage baca la haula wala quwata illa billah. Pegay mo baca yer. Insyaallah atau dinamilogan na warang param pegay istighfar mo. Ang kana ay masikolang kalakay ito 5 pelo de gapulan na. Numunro matuno. Bayini malu cialaku pegay biro na nasempoy ako dali mo pong alatala. Di makero makada wat diga je peto masikiri masalawa na masempo dale na nabita makada bahkan aya makada demi na coco ko yeri baca to makada kegin ko polemat suara kegin polemat di nakko pasangi pamasena pongin alomo yang idaleta apa iya je tia sange tau sogi de to je tu na ya mega gagana pak mega tu tau mega gagana mana dari iya to 5 kibu surat katarang kurang mampu penuh kantoro desa na iya 2 motoro na makai gaulawan na ang katiate de nang kaniri tagagana tulitan na papinadina apa atimi tiasa genna o komito mi tiasa ngeto madece makada ya makomo bola aku makada wi anu payano na samanya manyo to sa di mako ang kato tau talu to na de na may matinro matana ang kato tau makaballo bola na chokin na mi bali bola na lupa na sagi polisi lalung makaya ka Diga narakamanan na diya sito kan Napolino makabalo bola na ase ilala kamara na diyan may matinro matana chicha ni moni nasa ya ganero magarese ang katotaw taw na buwan nasa chokiro diga susana di madumudubat tahu iya doa salawat tapi 2 tu agagamu pasti letu yang pertama istighfar pasti letu nah sebab Allah Ta'ala nonroy yang kedua salawat pasti sampai ini tu 2 dia natatola. Ya, jadi naro 2 ero talatengkan istilahnya. Pegai salawat tay kupura ki masam paja perlu aki gua ki je wirid. Maka dia ulai siratu 70 nah. Kode tu ulai 40 nah. Kode tu ulai 40 pitu nah. Pitu mana ta baca? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau balak kerbani sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Baca ke pitu akad ini magi nang kawirit yaki buat supaya dena to mapat to masikiri. Angkat tu tahu pakai sikiri na Imamul Ghazali yang 1000 satu hari itu bagus juga. Tamal katir. Jadi tomatoku de na mega aja na tamalampi na manawa apa 10 tu tahu deni to ko pangalata mata ko surimundi. Ya ko mangolo itu lipak boko ya na mangolo lay gilis yuluna. Angka 10 tahu tu jalalo tatamo ko. Kalolo na makutu. Tau matona malampi na wanawa. Yatu kecalada pong alatala. Kaya sa matonin magani roko kumano. Uy lampi pa naman magani rogalu kumagani udara di urusan mo. Kuragin iya tu. Mega tu tau makot mana wanawa nasawari nasa imanu jiyanu man padahal din ako alina mi makada itu makega. Jadi hilangkan itu makunray na makurasiri macam tu pong alatala. Padangkan na maceko-ceko ya tu de tu nirida tu. Tau maparenta na gau bawang. Ang katoto tau panrita na mangoa na chachato pangalata pak katoto tau panrita pak mangoa gimana mali naman may rangkay wi na chachalada pangalata tau makit tanang kasi organisasi alin na si punggawa lete si organisasi kali na si punggawa padahal ulama iya ulama na mangoa na chachalada tanya mangoa waramparo manamo mangoa jabatan alin na makatan ni alin na yaling amana makatan ni ang kasi organisasi alin na si makatan kasi organisasi itu bahaya. Salah satu orang yang dibenci oleh Allah. Megala ndak ijama-jama melo na rangkai na dia gaji. Itu awalnya dipertanggungjawabkan kala risiko ni roka apa malam tela dari. Si jana lebih macaram. Jadi ini penting saya wasiatkan ibu-ibu, ini mani bawang ke melo tolah. Meki degagaw kosok nasi kiri, timwe bawah kedo. Angkalalo degaga baca. Iyan ang panutup. Degaga baca tamas sampajatoki tangang katojen ne. Di gaga pokokna meloki masulara bawami de na marigaga de gaga bacana de gaga jenne de gaga sarana ci di bawang aga mapamulay malolo tengerangi kasalahata tarana-rana isinin na palanggarata tacuku mangolo ri pong Allah Ta'ala napaki menyesal iyan na riasa tapakkoro si jammi makwatu masarolat bini masampajasuna sisa burakan itulah orang yang besar pahalanya. Di gaga na baca, mama ko ba minakadaway kalasi pa jaya biasa. Gaga, ya to kalas yang iya nung kaya. Makoro tuloy mi ron naman, napa makadaway pongi. Man rasa ka to kasi ko di tak dampangi
Ada ampangnya tamu pengega pakasalah aku. Ia nariasa tapakor. Natati way matana masasakali pigawi kasalahannya. Air mata satu tetes itu dirindukan oleh Allah. Bayangkan, ia tuh dani pengalatan dan kalak menjadi pemadam api neraka dari kemudian. Dia gak baca, ia naro dia gak coba panggil, dia kode mau patulik jami rumah tebawan nih. Akhirnya kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.